Omugusi. Isato chiabono mogorobo mwanchu murigiria sentunde netokomera na sembe kirenge keno kwene kinga twanyere ko batoko kumanya ngagene tokobaga gwataka kubwatrana amona bariki baito bamangana amayera manke ngwarigana netigati yabo egati yabarai bechi kanisa korwase county ya Kisii Weso kena kubole serikali enyare ko bage kuriye chinchira chindi cyugusiro bwaga chibwechi kanisa ya magega yomurai bwense Dr. William Ruto gotuguterare omochango anene oyura chikoba gukwaba bwatania abo bisa na boigo abakoreri ba serikali ingati yanda mange ngwariganeretie ngwerana ndaseka gitari getambere nyarako batagusanga munase nchire wikirana Ndizi TV News Digital ngwethera senchera ya Facebook, YouTube Ndizi TV News mwancho murigiria naboigo www.ndizitv nero website ya itorito ko batranere ekona kibona chibicha mnalio kichago chera senchera boikira niga kurukwa Sara Momanya liana Josephat Amesi tuko chaka ama ya chiseseto echabona bo tuko kurwase county ya Kisii ko batakana na omurai bwense Dr. William Ruto go tukuterare omurobelio bogo changa chibeselio gosira emirobeli ya magendro gatiabo chi kanisa nigobono ababwatani anene abateneli kanisa ya Maranatha Church kegogi naboigo ababwatani bonsi be kanisa yibanyarako bagwikirana sensemo ya kegogi asumurobelio bogo changa chibesa elio kwenekianga obwaga chibwe kanisa yubanyarako babogo ikirana bago kwana nigo abateneli be kanisa yiboigo banyarako bakomoboli murai bwense buna anyareko baga kobeka omurobelio ndo omungao irachikoba kwenekia buna chikanisa boigo chinyarako bachigo sirwa echinga kibono obwaga chibogendreto muliki oitondemo Steven nanyarako bagwikirana somorobelio nagotwariganero batiro kubatia Omoyega bwo mochange nsemo ya kegogi ni gorenta mabwatani bechi kanisa chiensemo ao ya Maranatha amuna abagani abarigani ngo baikirana asogo sanga kweli tuko itangane abakristo ba mintobe wilaya guse pastor yetu ya chacha asogo chagusire kanisa yaito asamagenderero tiganya sawo itanya ari kubasesenia asomo yega bweli tuko nigabateneri baina kyabuna siasa terigwa kwa imeye kanisa magiga yabasaye ba Gen Z imense ya Kenya gokana siasa gotagenderigwa imeme sangirikano yogo sasima munainde nari kurwe advice ya masomo gusi ingati gato change kyagereke gori kegekuru kuchensi koranga bage chiumba tete konyoro sinsebia na bera nyare kane basoya none chikanisa ime so renda babasta chikanisa gichya kirasa maboka ito tigato chikorere meremo biyano onye chire chinke chikore meremo nari nonye nyasa urigoro aranyare ko bagago tusesenia chinga kiechio abwatani ba Maranatha nigo bamuganirio murai bwense William Samoei Ruto kobeka chinchira bene serikali rasire mechango imechi kanisa abuga sebate banenchira chikanisa chinyinge cyatumekire korwa maega kuyaga na kwegendereria onari gusabe serikali yetu ya Kenya elinde kanisa yaro tigeti umune kanisa esikwe mekutana bakora sikari lakini ekero tokuchangira na serikali nere eto suguma kege kare gonyo tokutapachibese batokonya tutorose kanisa jetu na chiri tangana bakora mekutana ya serikali batangu mubasa saba bono nino mubasa na itu mwato ali bakora to basabire nga ntumotokonyo muchango mwache mwato mudango ase igoni onari gusabanga toichiamo egera togenderere nonya serikali ya tininiye mechango tigato sabe mono egere na ende pata yeri jike ligo jigoeta serikali echiamo
amo ni kanisa tugenderere guchanga nonye abana siasa batangwa ko base mechango nigo chikanisa chia segetira bagenwa be chikanisa gokonga na gosire mechango ganari gotenga no imechange ye serikali yakanire ntue nabo tware guchangirana egere tukina so kwegena chikanisa chite chinde chitaragachwa chibe permanent egere chibe permanent tonyore byomba semirimo ya Nyasaye egere ringana ria rigenderere nande kubwa mono nari gusabanga umuremba sense yito ya Kenya ikiagera umurembe kerorororo ubwanchanie boko bororo nande tugwanchana muna abana abamo intuna edini use kanisa ya meko enda iguru tobe togo chamo asogo changera no buna isataka marumu egera tuzuke abantu banyasaye na bwense erigereretie buna bono ekero moruoti usiachore twase gitabo kya mangane biro ya kabere isa sina sita isato nigachieta somo nyasaye kuri gusakaria agachikoria advice era nyari komotenenia akore mirimo nyasaye biya iga abantu bari sikari mbari nchira gocha setore tyatote neimara tonyare komurigere nyasaye bari bagoje to advice biya erinde nyasaye itanyare gusenia ensembi ya mono tiga nyasaye anyare kubasesenia Kuripoteria Ndizi TV kurwase kanisa ya Maranatha wodi ya Kyogogi ebunge ya Kitutu cha Chenod kaunti ya Kisii retaliane Ndemo Steven Mbiamono muliki oitondemo Steven Asorobotu rwa senchira yobo ikirano na serikali gosera chikobage kurigia emeroberio yokwenekia buno bagachi bwechi kanisa bonyere koboko bao ningana kero ketra chikoboto kwekwanira gose no bagachi bwechi kanisa no borobora chikobo tigara se keganja keria ya CDF mochumbe gakobanga emeroberio ya magendro nyara kobaga go capture chikanisa echo chigendete koba chigosirwa toske moto imewodi ya Masimba nigo o abanyakiryoro babwate ekelirianda ekenene banyara ko bagosagana enyomba yumukagiro yomo uyukagire komoita omosacha w'emyaka ya igatwa na komotuguta engoro ime aya na iniganyara ko bakwene kiwase omukobe nyara ko bagogoeta korengana na barabo nigo batebire ntonyere gukagirwa komoita nyagosira nigo bono igetambukiro kende gyonsi gitaranyara ko bage koimukigwa amona serikali ngane niganyara ko bakwene kiwa sekenyero kya Ivancho lekege gotoka imeye wodi ya Masimba ebunge ijenyali bali masaba mwana uyu minto ndinara kwandire gura mwana ya maru rero mwako yo kitagocha ha iga kitutuka umure lakini karaika ka insist kanywa maru ayo tachu wakane den mwana nere bande batindete bakamwaka ono breeding ndano breeding ora na ya saito ntende no mwana bitari onka na muri gere ndano breeding yaro yagarata bona abanyene abaringi no bororo bonge ngware gukani onde ngataje gusamba chinyomba kidachimba samba tutirarende ya mwe ya yeye yero yari ngusamba kiagara mangene taiya naende mangene ara gakari tawo chapukwa una na igure maoni ya watu kiaberenga ne bintu bya sombe tuwo choro yagara nyambe ya samba ona rende ayabe ona gake serikali mari yale koira mangana ngora egarto ya nigo ababuatani a ankuru sekanse katoliki ya sendikizito lia tirimbe gotoka ime wodi ya gesusu banyara koba bagosanga emisa encheno na magayaye kora umoroberio
buko changa chibesa bunenjira ya moyo kone kebone kanisa yenyarire kobage kwagacho morobero yo bugo sangira chibesa nigo nyara kobago kuragwa amono musi keke fasagana uyu nyara kobaga kurira buna nachikoba kwene kyonyara kobaga kubwatirana amona babwatani abo buna enchira eyemo yogosira obokoreri ebwa botambe bwa obwagachibwe kanisa yo ya St. Kizito lya Tirimba nabo nigo omosasiroti we parish area ya Masimba Robert Onyonga anyara kobaga kogokera ogocha amona bwigo gosegeta barayibande banyara kobaga wesokieri kubabwatisia eri koneke bone kanisa yo anyara kobaga kwagacho Masimba asoko tuarega ni gochaga iga ase kanisa iga ya St. Kizito ya Tirimba tuacha kubwatana na buri muchango buna muroche nyombe ni kanisa nene na ndonsi ase kanisa ya Nyasaire igo mwikoma chido Nyasaye noro ero kurumambia ni timu ya nengo twatarire kanisa chinyinge ego tuacha gukorera no yaringe kilele gitu rero tontu akorera igo muchango ande twarenge ngano gotema igo I'm also appealing to all the leaders, all the well wishers mubwatera namo tuchangire kanisa yiga ya St. Kizito ya Tirimba mwegure budget yabo is 14 million abantu baminto nkoirali bageli nande ko bakwani ambuya muri mwenzi ego tuwa tumuchango gaiga sengencho kanisa yaito ya St. Kizito ya Tirimba abageni baito bachire gaiga batakonyire mbuya mono sana tenya sabasenie mheshimiwa Kefa amona bande batumire muchango basiriturera mbuya mono sana lakini moroje kanisa yene kanisa egoja koira chimilioni 14 karoka egoja koira igonga nande nkoirali bageli ko barigania ase umuchango nde turakora itariki kianda yani amutinyo kianda itariki yemo mutinyo kianda itariki yemo na turatora umuchango nda sengencho yogo jakobeka mirangwa kidirisha amono guchaka mangana yifro tangana goteba na kirimbu ya mono na ira neiria abakristo bonsi abageni baitu mwekese litukuria rero tuakoriribuya yasa tubwatesie na nduno mufato itatebire ujweke tariki yemo mutinyo kianda na ande tucha sobonge tunyare kubwatirana egere ekanisa yaito enyare kogendera buya tonyekore buya tonyora sto gusasimira raro Naboigo ase kanisa gosekelisia kilia kia Kisii Cathedral nigo omu Women Rep County ya Kisii Doris Sidonya anyara kobaga goikirana ase misa enchenu anyara kobaga korokana ase nsemo eyoga gukwana nigo donya boigo anyara kobaga kogerege tambokiro kia ekegori kia basai asirieta jeni zibanyare kobaga koira na kwene kinga banyare kobaga gotaburura serikali nyare kobaga goikirania chira cha magendro nigo boiga nyara kobaga kurwa kurate ya ye ya bene ochia asabasabo hasabaganire banyara koba maiso anene chingaki bago esonania amono korobekana satebira sobangwiga niga bange banyare koba gosirio bogima bwabo ase chinchira chiria chobo tutukana. Tunaipongeza na muendelee vivyo hivyo. Mimi kama mama county hata niko na Gen Z. Kwa nyumba vitu zimebadilika na wazazi lazima tufanye nini? Tusikize watoto wetu. Lakini pia tuambie as much as we are supporting everything they are doing, you have to be very careful. Careful ni kama ni usifanye demonstration, maybe kama umeweka kapombe, unaweza pata umeumia. Tunafanya ile demonstration yenye iko peaceful. Ama niaje majenzi? Kila kitu kikuwe peaceful, to raise our voices. Ndio leaders wetu kama mimi mmoja wao nimesikia ile maneno mnasema na ninawaambia mshikilie hapo na hapo kwa amani. Hiyo iko sawa? So mtaniruhusu tu niwachie hapo. Otigana na oroboti oruime county ya Nyamira nigo omo basokano wa ebaro nyarakoba
gokoene kigwa ritukoria rero gosema mbira rero yo nyarakoba gokoye bwatania ebasi yeskuru ya St Joseph Kemasare secondary yo yabogoretie abana gwetania 40 gochia se county ya Kisumu. Basakano yo ni nyarakoba gokoene kigwa asa matabekani a center angene semo ya Mirukam sekolengana na kirori nyarakoba gokoene kiabuna nigo ebasi ya nyarakoba ge gosiria oboroso engana nyarakoba ge koyeirera korwa ase bara nabo igo gotuma ikinyumba echo chalenge mbarabare amona ebara eyo nyarabo nigo abana abo banyarakoba bagotigwa amone chingoma banyarakoba gwikwa se enyagitari ya Nyamira ase banyarakoba bakonyora obobwenia bwa bene nagati yabo abangi banyarakoba bakowe gwalibaga elio kogenda se chinga chiabo abale mu batano nomo abarenge ase egari eyo nigo batano boigo batanyarakoba bakobwatanigwa nangoma chinda soyomo bwigagenderete koba gako nyora obubwene bwa sinyagitari yo ya Nyamira Arifaro Hospital. Kwa majina anaitwa Kevin Asuga, kwa stage wananiita Road. So mimi nilikuwa kwa stage, tukapata ambulance wakikimbia kwenda chini, ambulance ilikuwa 5. Alafu ndio nilipata msazi, wasasi wawili wakaniambia hebu nipeleke center kwenye accident imefanyika basi ya Kemasare Secondary School. Nilipofika huko na msazi au wasasi wawili, tukapata hiyo gari ya shule ilikonga nyumba ikaingia ndani alafu ikapita, haikuanguka, ilikuwa imesimama. Hiyo harakati ambulance fenye ilikuwa imefika huko walianza kutoa watoto wanafunzi na kuwarudisha hospitali kuu ya Nyamira. Mimi kwa majina naitwa Delta Munyangi. Mtoto wangu anasoma Kemasare Secondary School, ako form 1. Mimi nilisikia habari saa hii asubuhi leo, nikaambiwa watoto wamepata ajali huko center. Nilipokimbia kwenda center nikiona ambulance ikikimbia, nikaona wacha niteremke niende nione hao watoto vile wako. Sasa kufika njiani huko Nyamaiya nikapata tena ambulance wakipanda na hao watoto kucha Nyamira Hospital. Mimi naona Mungu amewachalia na ametutendea mema, kwa sababu mimi naona watoto wetu wanaendelea kupata nafuu. Hivyo sasa tumewarudishia asante, na mimi naona madaktari zetu wanaendelea kuhudumia watoto. Maritande Thomas Okanyakundi, principal ya Kemasare Secondary School. Yanya kwa abana bae nkoenda se participate se music, lakini banyora ajali. Ana waru school ana 24 in the morning around saa 11:30 wakaenda babo na abana bande ba Nyamira Secondary School abana 16, then kubabo ba set off Kisumu. Unfortunately karabaika ye junction ya Miruka na Kadongo ya lose control ya ruka bump after ya ruke bump ya Montarabo kwenye control ya enda yoka ya cross para ya swaucho emechire. Kwa niaba yegeta seni Kendizi TV na intuto kuganiria abanyarakoba bagotiwa ne chingo muko bwena kwa bwango chinga kibono bagenetse koba bagotigara ase chinyagitari torigereria ryanyareko bakorekana isikoro ngorwa gusinigo muraibwense Daktari William Ruto itukolero nyarakoba gakora omoroberio bwa amasabo nyarakoba kwenekiwa ase county ya Nyandarua gukwana kurwa sensemeyo nigo Ruto boigo nyarakoba kwenekia buna ntagikoba gakoira chinga ki na koroberia boikiranu bari baragikoba bagoswa ase chiabisi cy'abawaziri abo baragikoba bakomokonya rigo ikiranye chira cha magendero no muyaga boigo nyarakoba boikirani wano mokonyi o yeriga digashagwa oyiboigo nyarakoba gakubatoke kurate ya entinde gochia se egati abantu bari bagenda takoba bakonia amarua aria atancherio moliki oito samu mienda amanande not about your asenchira yobekirano Omorai wense amono mokonyo ye ni gobaikirana ase omusangirekano bwa masabo ase account ya Nyandarua gukwana Ruto nigo ainekia omoroberio omwikiranu yo korongeya serikali. Si mimi nimefungua ukurasa mpya
Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Mniombe. Ndio nipange kabisa nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekeana mimi na nyinyi. Nigo boigo ainekia amagendero au ase akaunti ya Nyandarua. Hapa Nyandarua tumeweka shilingi bilioni 1 na milioni 50. Mpango yetu ni kuunganisha watu 14,000 wapya Nyandarua katika huduma ya stima ya last mile. Leo tumetangaza tunakamilisha soko ya Ndaragwa. Tunaanzisha soko ya hapa Mailoinya. Tutawajengea soko kubwa hapo. Kina mama waweze kufanya biashara sawa sawa. Chinga kiecho nigo agikeria bororo amarua atancheri na korua egekuru egetindi. Pombe haramu, madawa ya kulevya haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Nimefanya mabadiliko pale kwa polisi. Nihakikishe ya kwamba hakuna ofisa mwingine tena ataruhusu pombe haramu iuzwe, watoto wetu wahangaike, watoto wetu wakose namna, watoto wetu waishi kwa maisha mabovu ati kwa sababu ya biashara ya watu wachache. Hiyo biashara haramu ya kuuzia watoto wetu sumu na madawa ya kulevya lazima ikome. Na mimi nataka niwaambie provincial administration kutoka kwa chief, kutoka kupitia kwa assistant county commissioner, all the way mpaka regional commissioner, they must be on their alert. Na counties pia washughulike kuhakikisha kwamba kuna sheria ya kuhakikisha kwamba mambo ya kupatiana leseni kiholela. Gukwana chinga kechio omokonyi bo muraibu enseri Gachagua nigo agania omuraibu ense kwegwa amaskani nabo igo gosirwa. Huyu Rais William Ruto sisi ndio tumchagua. Tumpatie heshima na tumsaidie. Akitukana na watu wengine sisi tusiingie kwa hiyo mtego. Tutakusaidia mpaka hii Kenya yetu irudi kwa laini vile inatakikana. Nigo boigo aboria abaraibu bachorire goika ange abananchi na kubategerera. Na mimi nataka kuomba hao viongozi wetu ambao wamechaguliwa, tafadhali mrudi mashinani. Kujeni mkae na hao raia. Come back here. Na mkuje msikize ground vile wananchi wanasema. Ndio tuweze kumsaidia huyu kiongozi wetu. The way to help our president is to come here and listen to what people are saying and then go and inform him what the people are saying. Musikae Nairobi kwa mikutano ya usiku na hamkuji hapa ground kuchukua report ya wananchi. Ruto boigo nigo anekia amaonchererio irikubokia ense ya Kenya. Kenya tutaisimamia vizuri mpaka Kenya hii ibadilike. Nyinyi mnajua, kwanza nyinyi wa mama, mnajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Iko maneno hapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini saa ile mtoto amepatikana, si mambo inakuwa sawa sawa. Na furaha inakuwa tele. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Huyu mtoto wa Kenya, transformation ya Kenya tutaizalisha. Na Kenya itakuja kufurahi. Kuripoteria Egetaseni Kiandezi TV. Nchenkoro kwa Sam Miyenda. Bibono muliki oito Sam Miyenda togoska motwe magigayo muraibu ense Daktari William Ruto kobuna ekiombe kia bawaziri baye nigobono ababotani hanene kurase kiama ke UDA korwa ase county ya Busia bagendera ko bagweso kina kumobolia nare ko baga koinyora igati ya bawaziri na kubairania emeremo chingaki bono banyarete ko bakorokia obokoreri bwabo obuya kolengana na baraboni gabateberenga igati ya bawaziri nigo banyara ko bagokora emeremo yabo buya na kwene kebuna banyara ko bagosira chiwizara chiria barenge gotenena sobokoreri bwabo bakirali Sio cabinet secretaries wote walikuwa wanafanya kazi finyu, kazi mbaya. Wengine walikuwa na integrity, walikuwa wanafanya kazi nzuri, na kwa wale ambao wachache walikuwa wanafanya kazi nzuri, tunaweza peana mfano waziri ambaye ni kijana yetu wa nyumbani hapa Busia, waziri wa michezo na vijana, waziri Ababu Namwamba. Sisi kama Football Kenya tulikuwa tuko band
hatukuwa tunacheza mpira. Ababa amenegotiate, akarudisha, akatoa hiyo ban. Akanegotiate na FIFA, saa hii Kenya tunacheza ball. Amenegotiate tena na World Aquatics. Saa hii wale wanaswim, wao swimmers. Saa hii wanajivunia, wanaweza compete sasa. Wako kwa map. Anafaa kae na angalie, aone ya kwamba those that were performing, they should go back. Aongee na watoto wetu, wawasikize na wakubali ya kwamba hao watoto kubwatekana amono muroberio bwechingwana chikokorekana gati ya serikali munababwatani aonigo bono abaraibe kanisa bakoragwa amono mo bishop we diocese ya Nakuru Cleophas Oseso nyareko baga kuburia serikali koene kiabuno muroberio nyareko bago kobekwa se chinchira chibonete gati yabo kobabeka buna ababwatani ba ekeombekiria Gen Z banyareko bakoirari bagari nene hailio kobwatuke birengeri byabo echinga kichingwa na echo chiranyare koba chigo kore kana korengana na Cleophas nigo nyareko baga koene kiamaberera siasa nigo likaranyare koba okea echinga kibone serikali iranyare kobage gotegerero kwemurungani gotindi ogokuro kurase kyombekyo ya Gen Z. Generation has arisen and is demanding. It's demanding accountability from the government. It's demanding the human rights that are being violated. It's demanding that they be listened to, and which is proper. It's quite okay that they should do that. You know, we are talking of a generation that is different from a generation that we grew up in. Ngwana eyo ya omo bishop oyo Cleophas Oseso mancho morigire nerego toikyo mwerio bomwana maya senjere boikira nchisa sato chebono botokoli tukoli Jumapili kitariki 14 mbyemono haso kwenekia unakonyera ko bago ko bwatia amayaya nabigo emerobeli ya itokuru waketego ikira chinga kibunechi narabigo ngana otore botambe se chinsemo chiria cha social media sema ya Facebook, YouTube nabigo se website ya ito nabigo mbyemono hasabariki baito ngana maya so kwenekia monyera ko mukwebu sura sebinyero kirenge kenene noko yasangiria twaje ko bato gusanga muno mwancho murigire seribo wa elimo gati yabaria konyera ko bakwenekia ngana bare imeya amaya ayanto mubwate Klaus Nyakezi agotanga watching live agotabanga onyare ko baga ko baganiria aborokia naborokiwa abanyara ko bakubwatanirwa amona omobasukano oyo ko bwena kwa bwango Vincent Kenyoru ku chinsamo chia kegoge agoteba nonde imeya amaya chinsa isato dolin ke mto mwenga ishabikiri konke bisa kurwase county ya Nyamira chinsemo cha kebirigo agotebanga nore live agotebanga ni gobono are ko baga ko ganeria mamu abo Perista Nyaboke Mwenga naboigo moswati mwabo vera obotuko obuya naboigo oborigeri obuya bwemeroberio imegata sendikiandeze TV Paul Muragwa ku South Mugrango Kefosoro County 047 ngati ya mashabiki boigo hayanyale koba gakweneke nganyale koba gusanga amonaintwe emaragoba yabo no kuru SMS yaito yamaya na induto kuganiria obo tuko obo twero no borigeri obuya bwemeroberio eyekobate meandeze TV twabaterana amonere Sara Mumanyi kweneke buna chibi chabenero kichago chira senchire wikirano eliane ngoro kwa Josephat Amise.